ngasi gi yauna chamlaba akoi gi exchange program asi Manipur University gi nauna karak liba akoi gi musugi akoi gi office bearer singna sinjaba akoi gi football friendly match ne amtang football amtang presidents thang musugi so hobu ko bam tamem kuminasi mathangda Stephen Vice Chancellor manak changchan biro nupi mas exchange to bigani khoi Manipur University gi jersey to the CM team the PB naba khanganjari Manipur, 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 all Nangi Manipur, Manipur, all Nangi Manipur, Manipur, Lajangi Mani, Lajangi Mani, Pitaka, Mangal Chobini, Pitaka, Mangal Chobini, Sanalai Manipur, Manipur, Sanalai Manipur. mathanggi akhoi gi football match ase gi commentator obine dongta akhoi gi sir Tej Kumar da microphone chine jage Welcome to the friendly football match between VC team versus CM team. Yengbi mayam punong puso taram nokcheri loinana commentator overview haidana sinpham dinatana thodang pibirakpa laujeri bai Khetrimayum Tej Kishore producer EMRC Manipur University. Oja Santosh na loina mo pai khadro malabani ma microphone je do thari thadure yam ngai jai thank you thoidok na ngasi gisi yamna niyom akak naba niyom haija bata du gi makhada lauba amadi madu gi commentary pi bana tabada ai football ji hauna na bagi damakta hojek ai khoi referee da sinajare mar adu ko loina na field gi ai khoi gi leiriba boundary sigi foot manga lapiyo camera number su still photographer singsu yengbiba singsu foot manga laptop piyo maramdi line me na chen ga dori adugi andu thengjan gani soidana maram aduna khar laptop piyo please hojik football match ta field my own sin bidesi mayam kodimak football si hauna na mangdi chem sare
CM team versus VC team. All the best. Howzik referee na huisel sang ba khong khiba loina na pudumna si hawre howzik phawbadi angang ba jersey li liba VC team ngina ball si sang na kaukolak pani ado amuk oi ado loina na howzik yam kanna aikoi gi angang ba furit machu li liba VC team gi player sing na ball si pairi number 3 na pairi howzik number 3 na sang laba pass ama torok pani ado bu koi gi CM gi team gi player singna ball si pai ki bedagi amuk hosi kan ni yanari loina na CM gi team na ball si kan ka ko CM na CM dagi yamna tamna lo ki bedagi CM a pet lai thu ga lai ki aduga hosi number ball si pu dana furit anghang bagi liba VC team na yam kanna ball si chen chen na akan ba asan ba kick ama tau ge na tau ba ko block tor bedagi madu ball hi goal on thok ngam del loina hosi number 4 na pai number 4 na pass torok pani goal maya da adu ball si goalkeeper honorable MLA na phaduna kaukhulakli loina na masi amuk chu adu kaukhulak bol adu aikoi gi BC team na fangi BC team dagi amuk sang na akoi gi penalty box tamna korok pani madu hojik yam kanna phore arangli BC team na kanna bol si pusanduna goal post maya gida naina duna leide du sang na kaukhulak padi hojik honorable MLA arun na amuk sape hojik BC na pai bol si phadna pass tawduna amu pithorok pani hojik yam kanna VC koi gi khogi kaino ni soiba ngam ba hon binu na bol du khorim jabani masi mayam na lana lobi ganu hauji khoi honorable CM ge team na achouba khoi gi throw ma langai aduga loina na hauji langpa bol adu khoi gi BC team gi da pai khe badagi oja thambal dagi nan thorak laga hauji BC gi back number 19 na kan na bon je kaukholai ba bol si phajana khoi gi honorable CM ge team na amuk kauthorok bol si am san lai khoi gi VC team gi maikai da du bol si out target obodagi tahandana bol du control toroga muk sanglaba kick ma kaukholai gi khoi gi CM da pass tobuga chamana khare hoji ki do adu CM dagi kitang nan thok khiduna hoji khoi gi VC team gi player na bol si kana carry tawduna pukhalakli player ani na pass tawduna pukhalak pasi amuk so ani rak suboi na khoiram khare adu masi phil na ni phil gi maran ni phil na kulam badagi ni hoji yam kana kaurok bol ni adu bu masi khoi gi honorable VC gi team dagi amuk low khiduna CM gi team gi player singna bol si prok ni adu bu amuk hana BC gi team nong pai duna bol si nga ke tawbadagi lit khibani hoji ki do oja David jote gi bol dagi oja bishona na bol si kana chen ge tawi adu bu bol si khongna kaw da pukna kaw ru badagi hoji yam kana khoi gi honorable CM gi team gi player singna khoi gi honorable MLA Rameshwar na yam phajana carry tawduna pukhalak ne adu bu karam sarak lit khibano number 8 VC team gi number 8 na yam phajana masi amuk bol si low gi badagi hoji David ke jote koi joint registrar na bol si kana kaukholak ke tawne du bomuk mahana block tawbadagi bol si adumak BC gi team na pairi number 7 na kaukholai number 7 na kaupusi goal post matonda yam kana naiduna leri bol si goal chan khbe abagi adu bol si out ta khbe maram na hoji bol si goal kick ama tawna na bagi sem saduna leri honorable CM gi team hoji kaukholai yam sangna kaukholak ba bol si honorable CM gi bol ni hoji yam kana honorable CM na pukhatuna lagli bol si kana PC gi yengli hoji bol si pin na sem saron lo na gi player na sang na kaukholak ba goal si amuk hanna CM gi team na amuk kauthorok padagi hoji yam kana oja bisona na chenchale du bol phangautre CM gi team na bol si amuk awang ba kick ama hoji kaukholai honorable CM na bol si pairi honorable CM mayam ne na khangbire national gi thak da sanaram laba honorable CM ni adu hoji honorable CM na amuk bon se pirak matam da BC gi team da phanglaga su amuk nan thok khibda yam kana jersey number 54 na yam phajana chenduna
हाइबदी अखोगी बॉल अदु पुदुना चटपनी अदु बो खंगौदना बीसी टीम की प्लेयर ना लौखिबदगी नंबर 7 ना पिरकपनी बीसी टीम की संतोष नो बॉल से पुखलाई पुखलकपल बॉल से कौखलकपदु बॉल थिंगे तबद ngमहुते लोने नंबर 9 बीसी टीम की नंबर 9 अमु बॉल से ओजा जोतिन बॉल से काउके हैदुना तबदगी अमु पास पिरकतुना हुजे बॉल से खरा इंथरी अदुगी मथंग अमु कौखलकपदुना बॉल से अंगांगबली लेबा गोल पोस्ट तमना याम सांग कौक्सिन बनी अदुबो गोल पोस्ट मनुंगदि नतबदा मतायदा चटखिबदगी हुजिक गोल किक अमा अमुक ऑनरेबल सीएम की टीम दगी लोइनना सीएम ने केरी तो बॉल सार कौशली फाब कंप्लीट ओजा खेना याम नुंगाइबा मैच ने सीएम ने काउ की बसान बा बॉल अमा ओजा लोकल ना याम न तमना फजना फागी हौजी बॉल से गोल उमदगी कौखलकली लोइना मक्स ओजा संतोष न मखा ताबो वाफम सिंह थंबिगन मतंग चंगिसे मतंग ओजा जोते फुटबॉल मैच से यामना टाइट होना सानाबनिना ग्राउंड की टच लाइन दा मनाक फमदुना लेरिबा कोई प्लेयर सिंह अमदी बाबोक सिंह यारकदी फुट मंगा दा हंदोक पियु हान छिंदा लांगजिब कमिटी की साइड खंगन जरे मतंग दा कोई